reo Māori te reo tuatahi o Manuhaea Mamaru O'Regan. I'm very thankful that when my mother came along, it was all about the reo. Nōku te Waimarie kia whānau mai ki tētahi whānau uki taku māma e tino aroha ana ki te reo. Ko O'Regan te mātā mua o te kai hāpai reo Māori a tā kuta hana O'Regan, a ko ia te mokopuna hoki a tā tipinea O'Regan. Ko ka Kāika, ka ahaitaka o tōku māma, tōna pana I ahau me tōku tūkāneki, a te kōhaka reo, te haere ki ka kura Māori, tōna whawhai kaha kia Māori ai te reo, aha kua te aha. Hei oi anō, I te wā I tai ki te kura tuarua I kia O'Regan, kaore ia I hiahia ki te haere ki tētahi kura kaupapa. Nāku te kōwhirika kia haere ki tētahi kura auraki, I tere karo taku reo, I tata huri tuara ahau ki taku reo, I kite au I te mamai o tōku whānau ki te mātaki atu I tērā, no reira I te wāhi wehe I te haikura, koina taku whawhai nei kia whakakaha ake I te rahonoka ki tōku reo. For the Māori who do decide to go to kura auraki, we shouldn't have to turn our back to the reo. I tēnei marama, I whai wāhi atu a O'Regan ki Te Kāhū Kōrako. He hui I whakakotahi te kotahi rau. E ai ki tētahi o ngā kaiwhakarite kia kātia paki, he tauira pai a O'Regan mō te hunga nei. We grew up together, we're both from Wairaki. I've been with her through a lot of her ups and downs in her reo journey, and it's just really, really amazing to have her here tonight. The purpose of Te Kāhū Kōrako is to empower, inspire and educate our rangatahi through the insightful topics of reo, taiao and Pākehī. I tēnei wā, kei te ako ki te whare wānanga o Waitaha me te manako nui, ka āwhina I ngā tauira Māori ki ngā kura auraki. So I'm not going to steal kaiako from the kura kaupapa kura, but if you want to come to the taha auraki, come with me because we need that. Ko tō tātou reo, tō tātou tuakeritaka, no reira he mea tino whakahirahira mō ka rangatahi katoa kia mōhio ki tō rātou reo. Mita mai, ka taumata mai me tino mōhio tātou katoa ki tō tātou reo kia whai wāhi haumaru I roto I a Aotearoa I nei wā hoki. No reira, koina taku whawhai, mō ka rangatahi. Bring that on into the next generation and the next generation. Ko te tūmana ko ia, ka pua wai tonu tia te reo Māori I ngā rangatahi o Ngāi Tahu. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.